Kidamtang ni phai kep lake India long Guru Purnima aranilo. Hindu nim along isi arni kethi aranilo. Labangsorani Guru mentor lapen teachers atum aphan man kachipi aranilo. Bangsorani kitalon ponake Guru aphan arnam kardom pirapen ahirjumi kachohang pon pensi kitalon kipadu. Lasupen Guru Purnima arni pen pachetondunsi Duarbaguri BJP Mandal Committee lapen BJP Booth Committee atum arong tin Monduli ke jala pen mondir long Guru sarpen danglo pinang arabang photuma phan karchu madukpon. Lasom se BJP Duarbaguri Mandal Committee penta talon ponsi Duarbaguri constituency angkang prekja mahawaralong Monduli ke ja mondir Guru sarla pen teachers Duarbaguri KCS Klembang atumalong damsi puhu pen karchu dam pedulu. Lasojok Duarbaguri Mandal Committee atum Kurusar Sarpandit tirang Kurusar Rongasar Taradom langtuk tirang lapen Reverend Moses Langni Deithor Bapuram Singnar Roelson Crow Pastor Thedong Baptist Church Arunbarim Kurusar Masingong Phar Vosaru Rongpi Believer Church Father Babu Rongpi Lokhimon Sangha Central Committee President Sri Gandhiram Timung Philip Singnar Headmaster Dipluso LP School Dolamara Sunaram Singnar Duarbaguri KCS Amai Phulapen Sonok Singh Be KCS Kongchun Bangatum Aphan Pentanglo Pinangatum Aphan Poho Pen Manpeng Chipidamlo Bangso Hut Kachetong Dun Duarbaguri Mandal Committee Amai Phu Amoron Terang BDC Chairman Sarkoi Rongphar Daniel Rongpi President Deithor Booth Committee Rajiv Singnar Saktikendra Pramukh Anerson Singnar VP Deithor Booth Committee George Togbi Minority GS Duarbaguri Mandal Tumpen Kadukave Chirap Chitu Ponsi Bangso Guru Purnima Ketalon Misen Pen Pachun Ponlo News Report Carbing Long Life